نوچه‌داریا بجیله اپهجیران هاتیه دور پیچ کرن. اجبر آواویا تازی و آخاویا بزاخ. هجیرن بلزت برهمتینید. اف هجیره لسردست اوه دایک هاتین چاندن. بوما بحث برهمین هجیرت کتن. تركان زي تيبي كتك لي تيبي مرة بالي تيبي حتى صار كدي خرانا بنت تركان زي وكاتكو أي جواني جي فروش أبغى دي فروش. بل أبغى يفرض نين أبغى شكات كو تركان زيدو أبغى هتصل كودي كأخذ جرا. بل يا رول بنكتك دي بنست تركان زمان فدك هنا فنينة ستانا وجندك صور خارن عندك راشكن عندك أبي حابة أبغى حاسر أبي حابة أفصل هجير قال صولة شوي. والله هفضل خراب ما تشي خراب نمز هابون قايسي هابون ما بخو خط شوي بري نبو واخذ إذا عندك وشي بيتين دري حتى 8000 10000 فلوس على 8000 ده دوا دهين 1000 و 2000 و نتيجة دهولين چندین ناو جورن هجیران هنه لوانا احیا بگو سورخالو بلاتیو پاییزیو تفسکاسور و رشو زرجی هیا ات کلتور کردی دا بویا درمان چندین نخوشیان وکه نخوشیا صوافانو نخوشی هنگریه هجیر پشتی تیتا حشکرن لهر 4 ورزن ساله تیتا خارن تامو لذتا هجیرا بجیل شیای ناودنگی که تایبت بو نحیا بجیل چپ کتن و چندین کارن عاصه دامو دزگهان دا ساناهی اخسینا بوا واسطه که بهیس بوان کساب کسی نوی هجیرت کنه دیاری لی خلکی وید بیجیتن او سالش بر قیران دارایی دهاتی وی کم بویا گهدار زباری NRT نحیا بجیل لقضای آکره